okuhinguza Embaririra kukorirwa hambuga nkuru za district omuri kinono Rwampara. The budget strategy for 2023-2024 will be prepared in the theme full monetization of Uganda's economy through commercial agriculture, industrialization, expanding and broadening services. Ezo sente distributing akurungi ebichweke ebyo ebinakugambira kandi tugezeho munonga kuri yangu twakwata amashomero gona tugezeho kuri yangu twakwata amarwaro na munonga agakubaga kuri munonga ebyamagara eby'obuhangwa eby'obwegese hamwe no kore nguto nibyo bitirwa hamisho korwa bwenu ikinaningambira abantu no kugira ngo natwa planning ibite bitiri abapemeto akoni mingi turebe abantu bakuzire nabo nebe baracokongana benda kurebwaho omuntu bukuru ebitutiremu omu budget nebyo kubasa kureba ngo twagezaho okuta amani omu kitureta ngo ne prevention, disease prevention and health promotion. Mukuru w'entebe ya Katana wa district AG Richard Omugasho yayihanangiriza abakuru b'ebitongore hamwe n'abakozi ba district AG okweharokoresa ku bisente za district. You people who work, you the cows, the chairperson 0C5, you heads of department, mureke kuyetanda y'abantu banje. Esente kwija zazagoboradija waachia mustaka mwandimrewa mwana wazi zahikaho chimekwanza koreki Gasha kwa Eri Akiza.